Reka nsuhuze abakunzi ba East African Daily turi kumwe muri iki gitondo cyo ku itariki ya 22 umwaka w'ibihumbi ya 2023 ari ku kwezi ntabwo nkuvuze n'ukwezi kwa mbere. Igitondo cyiza rero mwese aho muri, ndagira ngo nongere mbahe ikaze kuri channel yacu. Abo mwamaze gucekinga in umushyitsi wacu ndibaza ko tumufite neza, ndeka mbanze numve ku ijwi rye risohoka mbere yuko nkomeza ababwira ibyo tugiye kuganira. Ni Ombe Nyamuhombeza, ntabwo ari umushyitsi, ntakiri umushyitsi nubwo musanzwe muzi ku zindi mbuga zidasanzwe harimo ndetse na channel ye ya Ombe Nyamuhombeza. Ariko reka mbanze gato gusa numve ko audio ye imeze neza mbere yuko ntangira kubabwira ibyo tubahishiye. Reka ngusuhuze kandi mwongere nguhe ikaze, ngushimire Ombe Nyamuhombeza waje kwifatanya nanjye muri kiganiro. Ikaze kandi cyumweru cyiza. Murakoze cyane bwana JP. Hariho abantu benshi byaba mu karere kacu byaba hanze y'akarere kacu bamaze kunogerwa n'ibi biganiro, kandi nabo turabashimira kuba bigomwa umwanya wabo kugira ngo baradukurikira kubera yuko babona hari icyo ibi biganiro bibagezaho, byaba none byaba ejo hazaza. Ariko nk'uko wari ubivuze ngo ni ugutesitinga microphone yuko ziri gukora, zirakora rwose, kandi turahari. Nkaba nizeye yuko n'abakunzi bacu batumva neza, kandi babaye batatumva neza baturyakara. Murakoze cyane. Urakoze, ni wowe nshimiye. Abakunzi bacu bo ndababonye ko batangiye no kubaza ngo turi hehe. Urabona ko nyine bari bategereje, ahubwo birakunze ko birashimishije ko numva ko nyine byose bimeze neza. Ndagira ngo mfate akanya gatoya mpere ku nkuru cyangwa se ku rupfu rwa John Ntwari William wasezeho uyu munsi bwa nyuma kuri iyi si. Umunyamakuru, activiste nk'uko nawe yabivugaga, waharaniye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda mu bihe bikomeye, abizi neza ko ari nko kwishyiraho kwiyambikaho igisasu, akavugira batavuga nk'uko ijwi yabivuga kuri radiyo ye cyangwa se kuri channel ya YouTube, bavuga ko ari ijwi ry'abadafite ijwi, kandi benshi cyane n'uyu munsi asize badafite ijwi. Akaba yaragerageje mu buryo budashoboka bwose, mu nzitizi zikomeye cyane, kuvugira abantu barimo barenganwa, ababuze ubutabera. Nibura akavuga ati nubwo ubutabera butaboneka ku kibazo cyanyu, reka tugikorere ubuvugizi. Yarishwe rero, nahoze mbivuga, ni ikibabaje nuko nubwo atari cyo cyonyine ko yavuye mu buzima, n'itariki nyayo yapfiriyeho tuzafata iyo polisi yaduhaye, ariko mu by'ukuri ntabwo tuyizi. Harimo ikinyuranyo yenda cy'umunsi umwe, ariko umunsi badekaraye cyangwa batubwiye ko aribwo yapfuye, turabizi neza ko ataribwo yapfuye. Uyu munsi rero yasezeho bwa nyuma. Nashyizeho ifoto ye aho ngaho, nta kindi kirenze ndi buze kuvuga. Nabonye abanyamakuru bo mu Rwanda bagerageje bakeya cyane bashoboye kujyayo, ariko turaza kumenya ibindi yenda hanyuma niba hari amagambo yahavugiwe ntafite ubu ngubu. Nagira mfata akanya gusa twongere twifatanye n'uyu muryango ndetse no kwibuka no kugira ngo acknowledging tumenye akazi ko yakoze. Natwe ahangaha turi Ombe Nyamuhombeza turi, reka nguha akanya gato kuvuga kuri uyu mu activiste mbere yuko tujya mu bibazo byo mu karere kagari. Aha turi jye nawe uri mu Burayi, ndi muri Amerika, ariko n'abakunzi bacu barakubwira, bakakubwira ko ibyo ukora, ndabizi ko ibyo bambwira nawe babikubwira, bakakubwira ko icyo ukora ari ubwiyahuzi, bakakubwira ko biri dangereux, bakakubwira ko ntabwo kwikoresha Kagame
ukavuga ibintu nk'ibi ngibi bakakubwira ko ntabwo bazi, bamwe bagatekereza ko ari no kubura ubwenge. Ibyo uri mu Burayi, nanjye ndi muri Amerika. Ibaze rero ku muntu ubikora ari mu Rwanda, buriya ni ubutwari bukomeye cyane. Ntwari John Williams akaba koko yarabaye intwari, kuko biriya bintu yari abizi ko ari nko kwisinyira urupfu, ariko yarabikoze kubera ko azi uru rugamba turimo dukora, azi ko rukeneye ibitambo, ariko ntabwo yari afite ubwoba, nubwo yari azi risike zibirimo. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza, yenda nawe niba ufite nk'ijambo rimwe wavuga kuri uyu munyamakuru Ntwari John Williams. Urakoze cyane bwana JP. Kandi nanje mbere yo kugira ngo ngire ibindi mvuga, mbanze nihanganishe umuryango w'iriya ntwari. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo so nta kwanga akwita nabi, ariko reka nkosore icyo Kinyarwanda uyu munsi mvuge ngo so gukunda akwita neza. Buriya kuba yariswe ntwari kandi bikaba bimuhamiye uyu munsi, izina ni ryo muntu. Twihanganishe ababyeyi bamubyaye, twihanganishe umugore we, twihanganishe abana be, twihanganisha abamukundaga, kandi na cyane cyane twihanganishe abantu bumvaga yuko ari mu murongo mwiza. Uwo murongo nk'uko wari uvuze mu Kinyarwanda, sinzi uko nawusubiramo, ariko mu Gifaransa baravuga la voix des sans voix. Naruhukire mu mahoro muvandimwe Ntwari, aho waba uri. Birashoboka uko waba utumva, turagira ngo tukubwire ngo umwete wawe ntiwabaye ubusa. Hari ikivi wari waratangiye, kandi byanga byakunda hari abazacutsa. Ngira ngo mbonereho n'umwanya wo kubwira Kagame n'abo basogosi biwe yuko nta mvura idahita. Hari ubwo nshaka kwizeza n'Abanyarwanda, hari igihe muzabaho inshuti banyarwanda mufite uruvugiro. Hari umunsi muzabaho, hari igihe muzabaho muvuga icyo mutekereza, atari nk'ubu ngubu. La liberté d'expression. Umunyarwanda aho uri mu Rwanda ushaka cyangwa se ushobora kuvuga ibimuri ku mutima. Nta munyarwanda uri mu Rwanda, mu mbibi z'u Rwanda, ushobora kuvuga icyo atekereza, icyo yiyumvira, atishisha, adatekereza yuko ari kukivuga ariko mu gitondo wenda atari bugisubiremo. Benshi barapfuye, benshi baranyurujwe, barimo ba Bahati baburiwe irengero, barimo ba Karasira, barimo uriya mu profesa uri muri gereza, barimo ni benshi, amazina ntitwabona uko tuyasubiramo. Habyarimana yari yariyise Kinani, none uyu mugabo nawe ejo bundi tumvise yiyita ngo ni Rock, urutare. Nyamara y'urutare rwabaga rwumva yuko byanga byakunda hari inyundu, hajya habaho n'inyundu irumena. Ko byagenda kose, cyangwa inkangu hari n'igihe zirumanura. Rwose pe hari ikintu ushaka kwizeza Abanyarwanda bari kunyumva aka kanya. Icyo nshaka kubizeza Abanyarwanda bavandimwe, ntibababeshe. Hari ibintu tujya dusoma muri Bibiliya, dusoma ngo byaba Farawo
babayeho mu gihe cyabo barahita birashira. None umunyarwanda uriho uyu munsi wiyubwira yuko Kagame na RPF bizokwamaho, niyo njiji ya mbere iriho, kuko byaba RPF byaba Kagame, jewe ndi umurokore rero, ndi umurokore kandi sinzi ukuntu nabyumvise, wenda JP naho uri umudive simbizi. Nibyo. Hari indirimbo yo mu barokore tujya turirimba ngo ingoma zose zo kw'isi yacu zijya zihita zishiraho. Sinshaka gukomeza. Nayo turayifite yenda zishobora kuba zitandukanye, ariko niyo melody turayifite. Nibyo nashakaga kubwira abanyarwanda ngo ingoma zose zo muri iyi si zijya zihita zigashiraho. Mwebwe muri kwiteranya ku bandi bavandimwe, ku baturanyi, kubera iyi ngoma ya Kagame, mumenye yuko igiye guhita, igiye gushiraho, byanga byakunda. Hari umwe gusa witwa Uwiteka, ntago ari babiri. Ntwari, ruhukira mu butwari, ruhukira mu Mana. Wagiye iwabo wa twese tuzagusanga, kandi ndagaya cyane abaguhitanye bazi yuko batazagusanga. Ariko nibura wewe ugiye kubw'impamvu zidufitiye inyungu twese, mwanya wawe warawukoresheje neza, uko wagiye uwufata, uko wagiye uwubona. Ndahamya yuko hari umwe, hari babiri warengeye, hari umwe, hari babiri watumye barara neza, hari umwe, hari babiri watumye batarara muri gereza, hari umwe, babiri, batatu. Uko byagenda kose, Imana ibikwibukireho, kandi umuryango wawe wumve ko udasigaye wonyine. Ni nako ndi gusaba n'abandi bavandimwe tushigikira urujya muryango, kugira ngo ibyo umuvandimwe yaharaniye bidateshwa agaciro. Murakoze. Urakoze cyane. Excuse me, wivuze neza. Nawe namenye ko yari umuntu usenga, yari umuntu wabaye mu itorero ry'Abadventiste, ndetse akaririmba, akanacuranga ubuhamya bumwe na bumwe nagiye mbubona. Imana rero uretse n'ibyo, ibintu byinshi yakoze tumuziho n'ibyo kuvugira rubanda, kandi tuzamwibuka igihe cyose. Jewe igihe kindi cy'amatariki yavukiyeho, igihe Imana izadushoboza tukazaba turi kumwe n'imiryango ye ndetse n'abandi bamukunda, tuzajya tubyita ko turiho dukora celebration y'ubuzima bwe, ariko atari ikiriyo. Igihe tuzamwibuka, uretse ikiriyo kiri ubu ngubu, ariko igihe tuzibuka kubaho kwe bizaba ari celebration y'ubuzima bwe, kuko yabayeho ubuzima butari ingaruzwa muheto, aho ubuzima azi ko bugoye ariko abubaho, ariko kuko umutima we ari cyo wamuhataga gukora. Nabivuze ko nawe aho ngaho uri, nawe ubu ntushobora gukandagira mu Rwanda, wahisemo inzira ikomeye, kuko urabizi neza ko ibi bintu uvuga udashobora kuzongera gusubira i Kigali mu Rwanda, kubera iyi mvugo y'ukuri. Nta kintu ubundi ahandi uretse mu Rwanda honyine, niho honyine navuga bashaka kugurisha roho zabo ngo kugira ngo bashobore kunezeza ubaha pasiporo, ubaha umukuru w'igihugu, ariko mu by'ukuri na FPR, cyangwa yenda reka mbivuge n'ubwo na FPR muri rusange, ariko bazi ko ku mutima wabo bafite iyindi discours itandukanye n'iyo ngiyo bafite. Ibyo rero kuba twarahisemo iyi nzira, nibaza ko iri jambo cyangwa se uyu mwanya uri aha ngaha turi buze kongera kuwukoresha kugira ngo hagire abandi bamenye yuko yenda umwe gusa nubwo baba babiri bavuge batari koko kuvugisha ukuri, ukavuga ibikurimo, niwo muco dukwiriye guha Abanyarwanda. Nagira ngo dutangire ikiganiro cyacu hombe, noneho mvuga kuri amakuru yibanze mbere yuko njya kure, reka mbanze nkosore ikiganiro nakoze ejo, mvuga ko mbabarire gato,
mvuga ko Ruberwa Azarias yari akiri muri Congo. Ndagira ngo mbabwire ko amakuru nayabonye, abantu banyandikiye kandi bamubonye ko ari muri Maine, yaje gutabara ni muri neighborhood, ni leta duturanye, yaje gutabara ngo muramu we wapfuye, yabanje kwangirwa kuza, ariko ubu akaba yarayemerewe agaza, ngo ndetse yaraherekejwe n'inzego z'umutekano. Ibyo ngibyo nyine nabyo ni ibya Tshisekedi, si ibya Kagame, bakamugeza ku kibuga, ariko banza yari yarasa indege cyangwa se byari byakererewe, simbizi. Icyo gusa ngira ngo nkosora ahangaha ni uko mu nkuru y'ejo, niyo mpamvu namushyizeho uyu munsi, navuze ko atigeze asohoka. Rero yarageze aho arasohoka, ari muri leta ya Maine, ngo yaje gutabara umuvandimwe, bamwe bakambwira ko ari muramu we wari wagize ibyago cyangwa se wapfuye. Ikindi ni Byamungu Mahesh, navuze ko ari umushi, ngo ntabwo ari umushi, ni umutembo. Abanyandikiye bambwiye ko ari umutembo. Ari n'amakuru y'abanyandikiye, cyangwa se umuhunde, kimwe muri ibyo byombi, ariko ko atari umushi. Ibyo rero ni correction ku nkuru nayo nakoze ejo. Ntabwo ari umurandofone, ariko ngo ntabwo ari mu bwoko bw'abashi, ahubwo ni mu bwoko bw'abatembo cyangwa abahunde. Izo nizo nkuru nagira ngo nkosore, hanyuma rero nongere mpikaze Ombe Nyamuhombeza. Hari amakuru numvise muri Sud Kivu, ni province ukomokamo, aho bavuga ko muri Mashirika, radio Mashirika nako yatangaje ko hari abarwanyi, bamwe bavuze ko ari abatwirwaneho, abandi baravuga ko ari abandi bashobora kuba barashe ku ngabo za East African Regional Forces, ari ziriya za EAC. Hakaba bavuga ko hapfuyemo n'abasirikari nka 2, ariko b'Abarundi, ngo n'umunyekongo cyangwa se umunyekongo n'umurundi, ngo bariko hakaba hafashwe n'abandi bo kuri kote yabo bareberi. Mu gihe twavuganaga wambwiraga ko hari amwe utarumva, ariko ayo ni amakuru radio Mashirika niyo yabitangaje muri Congo, muri Sud Kivu. Nagira ngo nkubaze niba hari izindi information bifiteho, nubwo z'abatari izo ntambara, ariko bijyanye n'iyi attaque na insécurité muri Sud Kivu muri iki gihe. Murakoze cyane ku kibazo cya Bwana Azarias Ruberwa. Azarias Ruberwa ni umunyekongo, andeho yeza speculation zose abantu bakora, Azarias Ruberwa ni umunyekongo. Afite liberté yo kugenda aho ashaka mu gihugu no hanze yo gihugu nk'abandi banyekongo bose. Kuba barabanjije bakamufatira ku kibuga cy'indege kugira ngo agire ibyabazwa, nabyo nta kibazo kirimo, nta n'inkeke zirimo. Ikibazo nuko kubera ukuntu Kagame na leta yiwe bamaze kudiaboliza ikibazo cy'abatutsi, kumva yuko hari umututsi bafatira ku kibuga cy'indege cyangwa leta ikamuhamagaza ngo agire ibyo yisobanura, bihinduka ikindi kintu. Aho niho ruzingiye ingata. Ariko Azarias Ruberwa nk'abandi banyekongo bose, il a les droits et des devoirs. Afite uburenganzira akagira n'ibyo agombwa nk'umunyekongo, kimwe n'abandi bose, tutitaye yuko ari umututsi, ari umunyamurenge, ari ibiki. Ayo makuru turayafite yuko babanje kumusigarana amasaha nkangahe bagira ibyo bamubaza, arabisubiza, n'ibyangombwa byiwe baza kubimuhereza kugira ngo yurire indege. Ayo makuru yose turayafite, kandi turashimira n'inzego z'igihugu yuko batagendeye muri ibyo bibazo by'amoko, je m'excuse, bakamurekura agakomeza urugendo rwiwe rwo gutabara iyo yari atabaye. Ariko amakuru dufite nuko bitararangiriraho, aracyafite ibintu wakurikiranyweho agomba gusubiza kubera twirwaneho.
na Mahoro Peace Association n'ibindi n'ibindi. Ni kimwe n'umunyekongo uwo ari we wese wundi waba afite ibyo akekwa. So ibya bya Mungu byo ntabwo nshaka kubigarukaho cyane, yaba umushi yaba umutembo yaba ibiki. Iwacu muri Kongo hari amateka menshi, hari ibivuga ukundi, kandi buri muntu wese akabivuga uko yumva. Icyo dukeneye nuko yaba ari umuntu ufite des valeurs nationales, ushira mu gaciro inyungu za Kongo n'abanyekongo muri rusange. So ibya Sud Kivu rero nk'uko wari ubivuze, ni ikibazo kiri rusange, ni ikibazo kiri dans les intérêts z'igihugu muri rusange. Abantu tuvugana rero iyo baduha amakuru nicyo kibazo mfite, buri wese ayavuga ukwe, ariko natwe tukagira uko tuyayungurura, uko tuyashakisha n'uko tuyasesengura. Ubwo rero byaba abavandimwe bo muri Sud Kivu bayavuga, suko ari bo baba bafite ukuri kwabyo kurusha abandi bari mu zindi ntara. Ariko amakuru dufite nuko Sud Kivu muri rusange iracyafite amahoro kugeza kuri uyu munota wa none, ugereranije n'izindi province. Bitavuga yuko Kagame atari kuyirya amajanja, kuko turi kumva yuko hari izindi ngabo za RDF ziri koherezwa muri Sud Kivu, na cyane cyane mu misozi ya Minembwe, kugira ngo bagire front zibiri, front yo muri Nord Kivu na front yo muri Sud Kivu. Kandi aya makuru uko tuyabonye tuyashikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo zimenye uko zibyifatamo. Hakaba hariho natwe amakuru twaba tuzi, bitaba ngombwa yuko tuvugira ahangaha kubera umutekano w'igihugu. Ariko icyo nshaka kukubwira bwana JP, Kongo ihagaze neza ubu ngubu tuvugana. Byaba ku rwego rw'igihugu, byaba ku rwego international, Kongo ihagaze neza. Uhagaze nabi kugeza uyu munsi ni Kagame n'u Rwanda. Nk'uko nagumye kubivuga mu biganiro byose byabanjirije, abantu baje batwihanganira nituvuga u Rwanda mu biganiro nk'ibi. Ingaruka zigaruka ku Banyarwanda, ariko inyungu zikabiza RPF na Kagame. Uranshekeje kuko hari aho navuze Kigali, kubera nshaka kuyirefera na leta ya Kigali, umuntu aranyandikira aravuga ati nyabuna ntuzajye uvuga Kigali yose, ujye uyivanga, ujye uvuga utandukanya Kigali na FPR. Ibyo rero bikwereka ko nabo bafite ipfunwe ry'ibikorerwa, bashaka ko byitirwa abo bandi babikora. Nyabuna twe dutuye muri Kigali ntimukatuvange twese, ariko giye navugaga leta sinanavugaga abaturage. Oya, naringize ngo ntukazaje uvuga Kigali yose, nanje narimbyumvise ukundi, naringize ngo uje uvuga Kicukiro ntuvuge Nyarugenge. Ariko rero abantu bajya batwumva nibatwumve neza, kandi iki nicyo kibazo dushaka ko Abanyarwanda bumva neza, nuko umukobwa abumwe agatukisha bose. Abantu bagomba kumva yuko ibya RPF ikora ntibikora nka RPF ngo bizasigaza u Rwanda inyuma. Oya, babikora nka RPF, abikora nka Kagame, ariko ingaruka ni ku Banyarwanda bose. Niyo mpamvu Abanyarwanda bose aho bari, mu moko yabo yose, mu nyungu zabo zose, ababishoboye ntidushaka kubashuka Abanyarwanda,
ariko ababishoboye nibahagararane natwe ibi bintu babyamagane. Turabizi ko mu Rwanda nta ruvugiro mufite, ntaco mwakora, ubivuze amaherezo yiwe abankaya Ntwari, abankaya Karasira Aimable, abankaya Professor harya ni Kayumba, Christophe Kayumba. n'abandi. Ariko ndabarahiye pe, ndabarahiye muvyemere, mubikunde, na za Telefix na za Future TV n'ababikora bose, abandi bose uko babikora, nabo barabikora babizi yuko nta gahora gahanze. Ibi bari kuvuga uyu munsi nuko MRND hari aho byageze ikarangira. Bisobanura yuko na RPF hari aho izagera ikarangira. Icyo duharanira nuko ingoma zarangira, ariko twebwe nk'abaturage b'ibihugu byombi ubuhahirane, imigenderanire byaguma bikaba byabindi. So mujye mutwumva neza abanyarwanda, banyekongo muvuga ikinyarwanda, yuko tutarabanzi. Sindi umwanzi, JP ntari umwanzi, kandi n'ibyo tuvuga mwabyanga mwabikunda, hari umunsi muzagarura ubwenge ku gihe mukamenya yuko ibyo twavugaga byari ukuri. Murakoze. Ngusubije ijambo bwana JP. Urakoze cyane. Ndagira ngo kuri icyo kintu cya Sud Kivu ubikomojeho, reka jewe ntange twa detaye dutoya numvise kandi nzakomeza gukurikirana, ngikomeza gukurikira. Hari umuntu ubiri inyuma bavuga ko ari we bahaye iriya misiyo kugira ngo arebe ukuntu imitwe yo muri Sud yagerageza kuba yakumva ikakira, mbese ntizane hostilité igihe M23 haje. Umuntu ubiri inyuma ngo nuwitwa Serafin, izina rye rya kabiri sindarimenya, ariko ngo numunyo nuwo mu gice cyo muri Sud. By the way, hari umuntu wanyandikiye ngo Kigali yavuze ko wowe utari n'umunyekongo ngo uri umunyacyangugu. Cyangugu ngo rero nyine wo ngo biranga uvuga ngo nta nubwo uri n'umunyekongo, ariko byerekana akari gaciyemo. Uwo Serafe rero yenda tuzaba tumugarukaho hanyuma maze kumenya details zose. Ariko ikintu wari uvuze Serafe Mirindi uramuzi, urumva bigibaye n'amahire bibaye n'amahire ngo ari muri M23, niwe uri gukora iriya organisation yo kugira ngo arebe ko, ntabwo nzi ko nabivuga mu buhe buryo, nzi ko ziriya situation hariya cyane cyane uretse no Kongo muri rusange, ariko Sud yo urayimetiriza cyane. Uwo Serafe rero ngo niwe uri muhuza, uri ugerageza gukora izo deal, barebe ko niba M23 na RDF bagiye muri Sud Kivu hatazaba hostilité, bazabakire neza, ngo bavuge ko atari abantu bashatse kubateza umutekano muke, kuko ari abantu baje kuzana ibisubizo by'ibibazo byabo. Hari umuntu wanyandikiye, ariko nanjye ikibazo naragiteganyije kukubaza ku bijyanye n'iriya nama igiye kuba ikata ejo ku munsi w'ejo. Urayitekereza ko izavamwo iki muri iriya attempt yo kugira ngo bahuze mu mugambi wo guhuza Kagame na Tshisekedi? Urabivugaho iki, cyangwa se observation zawe nizihe Ombe? Hari n'abantu bashaka kubivugaho. Ndabanza kugaruka kuri ico kibazo cha Serafe Mirindi. Serafe Mirindi ari hano muri Swede. Ya. Ari hano muri Swede, kandi yagiye avugwa cyane mu rufu rwa Mzee Laurent Kabila. Yari umusirikare? Yego. Rero kuba yongeye kugaruka muri izi dosiye z'umutekano wa Kongo, en fait nta banga ririmo, jewe narabimubajije ibi bintu. Narabimubajije, arambwira ati ni ibintu abantu bari kuvuga uko biboneye, ariko simbirimo. Simbirimo,
cyo ni icya mbere. Icya kabiri, dila ahubwo zirimo. Kagame yaherutse kuvuga ngo ntabwo azakomeza kwihanganira sinzi ibiki n'ibiki, ngo ntawukumira umwana ushaka gusubira iwabo, ngo izi mpunzi azazirekura zisubira iwabo. Nta mpunzi yavugaga. Impunzi aho zabimusabiye ubwiwe zaramusabiye ati duherekeje tugeze ku mupaka tuje iwacu, igisubizo cyabaye kuzirasa. Ndabyibuka. Ahubwo impunzi yashakaga kuvuga n'iriya M23 iri hari. Ni ziriya M23 ziri hariya Ikibungo. Nizo yavugaga, nizo ya mentioningaga, nuko abantu batabikurikiye neza. Kandi abari kudukurikira muri iki kiganiro mutwumve neza, muzatwemera uko mubibonye, kuko nibyo Kagame ari gutegura. Hariya muri Kongo murumva ngo M23 yarekuye Kibumba, M23 yarekuye Rumangabo, ariko mukumva ngo hari n'izindi entite yagiye gufata. Ntago nshaka kugaruka kuri iki kintu kuko wenda atari wo mwanya wo kukivugaho, ariko harimo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere nuko ni nayo mpamvu abanyekongo batacizeye ziriya ngabo za EAC. Kurekura Kibumba, kurekura Rumangabo, kurekura aho barekuye ngo bahashize mu maboko ya EAC, bakajya gufata ibindi bice za Kirorirwe, za hehe n'ahandi. Nuko bize icyambere, nuko badafite ingabo. Munkurikire neza abavandimwe, nuko badafite ingabo bakagombye gusiga muri ibyo bice bindi bari guhereza EAC, kugira ngo bajye gufata ibice barimo barafata. Ubwo rero kumva yuko ibice barekuye babisize mu maboko ya EAC, nuko bizeye yuko isaha iyo ari yo yose bagaruka, kuko EAC idafite ingabo zihagije zo kumaintaininga bya bice bavuyemo. Ibi mubyumve neza rwose. Kindi cya kabiri, kuvuga ngo ntibashaka kumva ngo FARDC yagarutse muri ibyo bice, no gusuzugura FARDC, no gucreatinga cya gice kitari muri amasezerano ya Rwanda na Nairobi cya tampon. So ariko ikinejeje nuko ingabo za FARDC na ANR barakurikirana icyo kintu uko bukeye nuko bwira. So wenda nagiye kure muri utu tubazo tubiri. Ntabwo wagiye kure na busa. Ariko noneho nkuko wari uvuze ati se ese ko bagiye kujya Qatar. Bwana JP, nje ndashaka kukubwira yuko niba hari umuperezida twigeze tugira muri Kongo umetrije ikibazo cy'iyi ntambara neza, wumva ibibazo dufite muri este ya Kongo, ntawe twigeze tugira umeze nka Tshisekedi Felix. Niwe mu perezida wa mbere watinyutse gutunga Kagame urutoki, kwa kundi abafaransa bavuga ngo il faut appeler le chien par son nom. Bikaba bimpereza umutekano njewe nk'umunyekongo yuko nubwo agiye Qatar azabyifatamo neza. Il n'est pas perdant, le perdant ce Kagame. Ahubwo Kagame ni ugiyeyo ari kwibaza ati ngiye guhura n'ibisubizo bimeze gute n'amajambo ameze gute. Ariko tukaba twizeye yuko na perezida wacu Faci nawe afite amagambo yiteguye neza ajyanye Qatar. Njewe hari umuntu ntabwo ari Faci, ariko mu bantu bari hafi yiwe, abantu bari muri presidence mu nzego zishobotse,
ndi umwe mu banyekongo twagize icyo twandika, twagize icyo tumumenyesha ejo bundi tumubwira ati umenye umuntu ugiye guhura nawe ni umwicanyi uko byagenda kose, de ni fourbe, sinzi ukuntu nabita fourbe harya ni iki mu Kinyarwanda, indyarya. Ni indyarya yuzuye. Umenye yuko iyo Qatar ugiye guhura nayo, kabone n'ejo bundi mwasinyanye amasezerano yo gucuruza na za zahabu, ariko umenye yuko iyo Qatar mwagiranye amasezerano ejo bundi, ariko yabanje kubana na Kagame, niwe yacuruzanaga nawe. So ubwo tukaba twizeye yuko nta nicyo twikanga, nta n'ikibi dutegereje kizava Qatar, usibye kumuteguza yuko agomba kwirindira umutekano bihagije, ariko ari nta kindi twiteguyeho, kuko Kagame ni wa wundi wagiye muri Tanzania, agiye gusinyana amasezerano na Habyarimana, yagaruka i Kigali akarasa indege yiwe. Ubwo rero ndumva ari ikintu ashoboraga kuvuga yuko ni nacyo twabwiye inzego zose za Kongo, yuko mutajya i Qatar mukagira ngo arico mwizeye kuri Kagame. Ni wa wundi wagiye Tanzania akagirana amasezerano na Habyarimana, yagaruka i Kigali akamurasa. Ndumva ari ico nashoboraga kuvuga. Murakoze kuri icyo kintu. Urakoze cyane, kuko kwizeza kugaragaza amateka ya mbere y'ibiganiro bya Kagame n'ubu bigaragare ko keretse uvuga ngo Kagame hari aho yahindutse, kandi mu by'ukuri wanabisobanuye uvuga uti, aravuga ati tuvuye aha ariko akajya ahandi. Muri ibyo wavugaga bya Kirorirwe hari amakuru mfite ubu yavugaga ko bafite umugambi ukomeye cyane wo kujya gusuffocatinga, donc gukupanga umuhanda wa Sake, kuko barabona ko Goma batigeze bayibuza nubwo Rucuro yabaye itabaye nyabagendwa, ariko ibyo kurya byinshi biracyakomeza. Uyu munsi rero ngo bakaba babishyizemo imbaraga, ariko byabagoye, ariko baracyakomeza. Ariyo mpamvu izo za Kirorirwe bashaka bahitwa za Rubaya, ariko intention uko babivuga ngo ari ukugira ngo bafate biriya bizaminiye za hari ahantu bacukura muri za Rubaya, kugira ngo bakomeze uburyo bwo gukomeza gufandinga iriya ntambara yabo. Kuri iki kibazo ni follow up question nshaka kubaza, ndagira ngo nkurikize kuri icyo, kuko jewe ndabizi ko Kongo irimo iratraining abasirikare, ariko nibaza ko gutinda kuzana abasirikare muri kiriya gice bishobora kuzatuma intambara itwara igihe kinini kirenze icyo yagatwaye. Jewe ndagira ngo uvuge kuri biriya bintu, kuko uko bitinda Kagame ariho abatera ikinya babwira ati turaganira, bagakoresha ziriya nshuti zo hirya kugira ngo abone uko udufaranga dukomeza kuza, arebe uko nibura yagira andi masasu. Urabizi ko kapasite bwo ntabwo ntahahuriye n'u Rwanda. Aramutse banarashanye ibyumweru bitatu barasana kurasana, Kigali yasigarana igendana imbunda nk'ikibando, ndakurahiye. Ariko kubera nta masasu yakongera kubona ko ntabwo bafite kapasite y'amafaranga nk'uko Kongo imeze. Nagira ngo nkubaze rero, hariya hantu uriya strategy ya Kagame twege turayibona, Kongo iyivuga higi, kuko biriya byo kugura buying time mu Cyongereza, biriya ni strategy Kigali irimo gukora, noneho ni Qatar na Angola ni hehe, ariko bo bagira ngo barebe ko babona ukuntu baranforsa position zabo. Formation zikaba zirarangiye, babo ntibamara amezi 3, bakora amezi 2 cyangwa kwezi n'igice by'umweru 6, bakajya gupfira hariya. Kinshasa yo iracyatraining abantu amezi amaze kuba 4. Wababwira iki ko iriya strategy ari ukugira ngo bakererwa, ariko bo izo procedure zindi nta parlement Kagame anyuramo, nta bindi byose, ni ukujya kohereza bari abantu bagapfirayo, nta n'ibyo gutekereza ngo riske ziri hehe. Urabwira iki abanyekongo ko iyi ari imitwe Kagame arimo akora kugira ngo abashe kuzagorana ahubwo kuruta ko yenda ari amasezerano arimo? Urakoze bwana JP. Hari ikintu Kagame n'abamuri inyuma bari kwibesha. Ikintu bari kwibesha, ntago bumva yuko tout change, tout évolue.
baribwira ati twatsinze Milton Obote, twatsinze Idi Amin, twatsinze Habyarimana. Hari nubwo bafatanije n'ingoma imwe yo muri Uganda bavuga, sinzi uwavuze ngo azasanga Nyerere Dar es Salaam ngo aje ku murongo. Obote nawe ati nta kibazo, ndumva nshaka kurongorwa ariko ubukwe buzabera i Kampala. So ibi nibyo nshaka naje gusubiriramo Kagame. Hari ukuntu yumva ashaka kuzarongora Faci, hari ukuntu yumva azashaka gukora ibintu i Kinshasa, i Goma cyangwa hehe, atazi yuko nanone hari alternatives z'uko bishobora kubereka i Kigali. Erega niko byanagenze na Nyerere niwe warongoye wamurongoraga. So nibareke ibyo barimo bibwira, ce sont des, kurya abafaransa bavuga, ce sont des illusions. Hari ukuntu ejo bundi, reka ngubwire abantu batwumva neza bwana JP, batwumve neza kandi iri jambo ndarivuga ndisubiyemo. Kwa kwishongora kwa Kagame n'ivyo avuga byose, je vous assure, Kagame ari mu Rwanda arakora ivyo akora, arica abanyekongo, aragira gute muri Kongo, c'est parce que Kongo iracyari muri wa murongo wo kubaha amasezerano mpuzamahanga. Ariko nakora erreur yo gutera Kongo ku mugaragaro, je vous assure, intambara ntizabera i Gisenyi, intambara ntizabera i Ruhengeri, Kigali ne saura pas qui c'est qui le frappe. Donc intambara bazasangira i Kigali apana mu Ruhengeri cyangwa i Gisenyi. Ariko nge sinibaza ko bagomba gutegereza nubwo ingorane za n'ingaruka bifite mbyumva, yenda ari risk nini cyane. Ubundi igisigaye kugaragaza ko Kagame yateye Kongo ni iki? Igisigaye nuko Kongo iracyari muri wa murongo wo kuvuga ati intambara zirabera muri teritware yacu ya Kongo, kandi tugomba guharanira umutekano w'abanyekongo bacu, tukagira des limites, tukagira umurongo tutagomba kurenga kugira ngo duharanire ubuzima bw'abanyekongo. Ico ni icambere. Icya kabiri, Kongo iracyari muri wa murongo wa defensive. Umunsi yafashe umurongo wo kuvuga ngo tubaye offensive, erega reka nkubwire JP, wumvise declaration ya Kongo ejo? Simpamya. Noneho u Rwanda rukaba rwataye umutwe ngo imvugo ya Kongo ngo iradeclare intambara ku Rwanda. Iyo narayumvise, naringize ngo yejo uravuga yo mu minsi ishize ndayibura. Imvugo ya Kongo iradeclare intambara ku Rwanda. Ko badagadwa ibintu bitaratangira, hataragera. Ko badagadwa baradeclare, ubwo badeclare intambara kuri Kongo. None umunsi muganga uriya mu general yavugaga ngo turatambagira Kongo tukagera i Kinshasa iyo ngiyo, Perezida Kagame nawe akagaruka ati ntabwo tuzakomeza, ati intambara tuyirwanira, iyo byaba ngombwa tukabaza, byaba ngombwa ntawe tubaza uburenga. Kongo kwitigeze idagadwa. So ibi rero kuriya kudagadwa biragaragaza deja une certaine faiblesse. Nibategereje Sukhoi ubwo zizadogera ikirere cya Kigali bakisanga Nyamirambo yabaye ikindi, bakisanga. Attention, la guerre se prépare. Intambara irategurwa. Intambara ntabwo ari ukujya muri restaurant cyangwa muri bar ugiye kunywa wishura ugaruke, no.
hari ibintu biri gutegurwa kandi iyo bitegurwa na avec précision. Bamenyereye kumva yuko l'armée congolaise FARDC ngo murakubita amasasu 2-3 biruke bagire gute, ariko hari igihe kigiye kugera bamenye yuko l'armée congolaise est une des fortes armées zo muri Afrika. Ubwo rero ndakurahiye pe Kagame nakomeza kuriya iherezo ryiwe riraba ribi. Ibihumbi 30 birenga biri muri za formation militaire bizaza bisanga basanzwe sur terrain. JP ntago ari umukino vraiment. Niyo bahamagaza abari Mozambique, bagahamagaza abari Somalia, bagahamagaza abari hehe, ntago bazahagarara imbere y'izo ngabo. Ndakurahiye, ndabyizera. So Kagame nashaka yitonde, amazi si yayandi. Kandi ikindi nakunze kubwira abantu batari bamenya, 50% gusa y'abasirikare b'u Rwanda nibo bagihagaze inyuma ya Kagame. Niba nabo bahagera, abandi basigaye icakoma rutenderi gusa ngo bamwereke abaribo. Arabona avuga bagaseka bagakubita amashi dore ko babaye bayego mwidishi, akagira ngo niko bameze. No, hari amakuru dufite bwana JP, hari amakuru dufite yuko Kagame ari kwibesha gufata ka gahungu kiwa kagishira mu bajepe, ntabwo ari byo bizamurenge. So DRC ihagaze neza kabone. Niyo twahindukwa na ziriya ngabo za EAC Jeff Nyaga hagarariye hariya. Hari umugani w'igifaransa uvuga nos ennemis les plus faibles sont parfois les plus redoutables. Hari ukuntu bashobora kutubona ko turi abanyantege nkeya, ariko ejo bundi tukabatungura. Dufite Sukhoi ziratwika JP, ziratwika. Twarabibonye. Ubwo rero za drone ejo bundi zaturutse Syria, zaturutse muri Turkiya na hehe. Hari n'ayandi makuru mfite ndashaka kuvugira aha ngaha kubera inyungu za Kongo, ariko Kagame nashaka yitonde Amerika ameze kwa kandi kwa kundi kwa kagabo bita Sugabo kadafite ukundi kakanga umugore usibye kugakangana ibigambo. Ubwo rero murakoze cyane, ariko amakuru njewe mfite aturuka muri institutions z'igihugu canje, aturuka mu gisirikare, aturuka hehe, Kagame nashaka yitonde kandi ubwiwe ndumva hari amakuru mfite yuko atagisinzira, atakiba no mu rugwiro. Ngasigaye yarara ahandi agakorera mu rugwiro n'ibiki byose, ariko je vous assure hariya bagiye kujya nta kindi kizavayo usibye ko ababayumvise hariya bagiye kujya no kumuryama ku ngohe. Ariko se reka mbaze n'abadukurikiye JP, Qatar ejo bundi yasinyanye amasezerano na Kongo. Ubwo abantu baba batanatekereza koko bakaba bumva yuko agiye ari amasezerano bafitemo inyungu bakoranye na Kongo ejo bundi bagiye kuyaburizamo kubera Kagame batabonaho n'icyondo. Muri Kongo bazi yuko basinyanye amasezerano ya zahabu, ya za diyama, ya za kolta n'ibiki, noneho mu Rwanda batabona n'icyondo, ibumba. Bakumva yuko abiyo bagiye kwihemukira kubera uro Rwanda batabonamo n'ibumba. Il faut quand même être sot, il faut être un fou kugira ngo umuntu atekereze gutyo. Donc bagiye kuryama Kagame ku maso gusa, bamwereke yuko bari kumwe nawe, bamushigikiye, ariko il n'y a rien. Murakoze. Nta nubwo nibaza ko opinion yanjye ari kumwereka ko bamushyigikiye, ni nko kuvuga bati twebwe ari Qatar, Rwanda dufitanye amasezerano ya za Rwanda ya namwe dufitanye, kubera iki mutabana muri abavandimwe, muri abaturanyi. No gushiraho akaba, ariko
ntabwo nibaza ko bahitamo u Rwanda kuruta Congo. Reka nze nkubaze ikibazo cy'umuntu wo muri audience, banza ari uwitwa Liese Beni Gisingizo, yavuze ati none wowe ubona gute impunzi zataha zite mu buhe buryo? Ubwo urumva ko yashaka gukora challenge kubera ko zigomba gutaha. nanga umuntu umbaza icyo kibazo. Ariko rero ndagira ngo mbere yo kugisubiza njyewe unafate en consideration cyangwa nawe afate en consideration izo mpunzi zaje zite bwa mbere, zazanywe nande, zatewe n'ikibazo kugira ngo zize mu Rwanda bwa mbere cyangwa ni Bugande. Ngaho Ombe niba wagira icyo kivugaho, ni audience, ni ikibazo cyo muri audience. Umuntu umbaza icyo kibazo abanshotoye bikabije JP. Nje nabaye impunzi mu Rwanda imyaka 10. Ngize ngo mvuge kuri iki kibazo cy'impunzi z'abanyekongo mu Rwanda, nta kindi twavugaho muri iki kiganiro. JP, hari abantu nabaye nabo muri Igihembe, aho nabaye mu nkambi y'impunzi. Atari narratives, ubwabo barambwiye ati twaje mu Rwanda turutashe. Twaje mu Rwanda turutashe tuvuye muri Kongo. Bamwe muri bo ngo basohoreye Ikibungo bajya mu masambu. Ikibungo bamwe ngo abarozi bakajya babatera kubera amasambu yabo babohoje. Abandi bahurirayo na malaria. Dore uko baje kuva muri izo nkambi bajya mu nkambi z'impunzi, ariko baje bavuye muri Kongo batashurwa. Aba ni bande JP? Niyo mpamvu navuze ngo umuntu umbaza iki kibazo abashaka ko mvuga byinshi. Abo ni za mpunzi zo muri 1959 batigeze baba abanyekongo na rimwe. Ni impunzi za 1959. JP, byaba muri Sud Kivu, narabivuze abanyekongo bagenzi banje baranyataka bagira gute, ariko narababwiye ngo ntaco muzabihinduraho. Abanyamurenge bageze ku butaka bwa Congo dans les années 1600-1700. Tugiye muri histoire migratoire. Kimwe nuko ababembe, kimwe niko n'abashi, kimwe nuko n'abarega, kimwe nuko ayandi moko yose ya Congo, nta bwoko butuye aho bwamye kubera l'histoire migratoire. Aba banyamurenge nabo barimo abavuye Tanzania, abavuye Uganda, abavuye mu Rwanda, ça c'est l'histoire tutazahindura. Imasisi naho hariho abantu babayeho na mbere y'uko imipaka ya 1960 ishirwaho, ariko hari naho nabaje na nyuma y'imipaka y'uko imaze gushirwaho baje nk'impunzi. Aba nibo badutera rwaserera. Ntibaba banashaka ko tubivuga. Basubiye mu Rwanda batashura u Rwanda nyuma ya 1994. Ngo Kagame yabohoje u Rwanda, yabaye paradiso turatashe, bageze za Kibungo, bageze he birabananiye, bagiye mu nkambi z'impunzi. Ça c'est un. Deux. Ndagusaba bwana JP, tuzategura ikiganiro cihariye kuri iyi suje. Ndamenyesha abantu badukurikiye n'abatabizi babyumve neza. Ubutaha aricyo tuzavuga uko birakenewe, nanjye ndabyifuza cyane. Abadukurikiye nibabyumve neza, je pèse mes mots. 50% niba bitanarenga by'abasirikare barinda Kagame, garde présidentielle n'abagogwe
bararenga cyane. N'abana bo muri Masisi n'abana b'irucuru barinze Kagame kubera ko atizeraga bene wabo. Njewe mfite amazina, mfite n'imiryango yabo a 100%. Sinshaka kuyivuga hano kubera yuko bitabare, ariko nayivuga ndakurahiye pe ndagapfu cya gihungu cy'igisenyi ngo ndagapfusha ruka. So icyo ni icyambere. Icya kabiri, bari abantu ubona muri M23, jewe nzimwe abantu babaye forme muri police rwandaise, babaye forme muri armée rwandaise mbere yuko bisanga muri M23. Kandi sabo gusa abantu bazi yuko mbere yuko Laurent Nkunda aja gucrea CNDP n'umusirikare wa RPF, mbere yuko harya wa undi wagiye Laheninde Ntaganda Jean Bosco, Ntaganda Jean Bosco Ntaganda, mbere yuko aja muri aja kurwana muri Congo ni RPF. Bariya muri kubona ba John Nzenze ni RPF. Rega na Makenga yakoze training bose bariya bose Makenga ni RPF. Bariya bose bari abasirikare abo bose bamboneza bandeba bakazarama ni RPF. Ntuza Bosco yitwaga Lidia, ni naryo zina abantu bashatse kumumenya muri RPF niwe bitaga Lidia kubera indirimbo yateraga yitwaga Lidia imwe y'abagogo. So abantu nibaje batumva tuvuga baje bumva yuko nta muntu twanga, ahubwo dufite ukuri tuvuga, hari n'ukuri tutaravuga dufite mu mitima yacu. Nje ubabwira aya magambo nabaye mu nkambi ya Gihembe, sinshaka kuvuga amazina kakanya, ariko CNDP yatumyeho abantu bazaga kuntongoza kurya umuntu atongoza inkumi. Ndakurahiye ndagapfusha pe ndakabura Imana. Baja kuntongoza ngo nje muri CNDP, ndababwira ati njewe sinabona mfata imbunda ngo nguye kwica umuntu, ngo ya wewe ntago uri muje mu gisirikare. Uraba umunyapolitiki, uraba umukada. Ndababwira ati ibyo bintu ntibyashoboka. Kugeza ubu mbyanze kabiri gatatu batangiye guhiga ubuzima bwanje. Jewe uyu mubona hano nahamagajwe mu nzego zikomeye z'u Rwanda, ndagenda ndajya kwitaba ngo kuki wanga kujya muri CNDP. So ubu nabaha amazina, nabaha imibare, nabaha amatariki y'abantu bagiye muri CNDP uko bagenze kose. Ziriya nkambi mubona hariya mu Rwanda ni pepiniere, nta nkambi y'impunzi iri hariya. Impunzi ziri mu Rwanda, Imana imbabarire kuba naba kategorike, ariko impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ni nkeya cyane. Abenshi bari hariya kubw'inyungu z'u Rwanda, suko ari impunzi za nyazo. Mumbabarire pe, nabo baranyumva barabizi neza, ariko se bakabaye impunzi kuko basaba kujya iwabo bakabarasaba. Nzi imiryango JP, nzi amazina JP, nzi amatariki JP, n'abantu bagiye muri polisi nakubwira uyu n'uyu muryango uyu n'uyu. So nibareke kujya badufata twese ngo turi ibigoryi. Nejo bundi Kagame avuga ngo impunzi ndazireka zisubira iwabo. Ntabwo ari ziriya mpunzi yavugaga M23 iri mu Rwanda. Kandi biraje byikore muzatugarukira abantu muri kutwumva. None se yahagarikira ziriya mpunzi ngo musubire iwanyu, byashoboka gute? Abo afiteho ijambo, abo afiteho kumanipula ni ziriya mpunzi za M23 ziriwe, kuko bari mu nkambi, n'abahagarikira icyo kurya, n'abahagarikira imiti, n'abahagarikira ikindi, bazajahe usibye guhitamo gusubira muri Kongo bakajya kurwana. Naho iziri mu nkambi zo hariya
nubwo afite kuzimanipira bakajya mu myigaragambyo bakagira gute, ariko hari itegeko mpuzamahanga zibarengera zitandukanye na ziriya mpunzi za M23 ziri Kibungo. Murakoze. Ombe, iki kibazo nakikubajije atari ukubera ko ntazi igisubizo cyacyo, ariko impamvu nabivuze kandi ndabishimangira, hari abantu bari atari na naivete, ntabwo bari naive, ahubwo hari abantu bavukiye muri ziriya nkambi, bamwe cyangwa se bamwe banagiye muri Kenya n'abandi bari sous-informé, kuko uramutse urebye uburyo bagiye Gihembe bwa mbere wamenya ko ari provocation, ari FPR yagiyeyo ikakreya iriya situation bakaza hari. Ibyo nta muntu ushaka kwirirwa bireba. Uramutse utekereje abavuye bari za Kiziba, bari za Gihembe, hariya handi bafite inkambi banzara ahantu hari Inyabiheke, hari Nyabiheke, hari Nkamira, ziriya zose ari imwe bageze barayikuraho. Bariya bose kugira ngo baze mu Rwanda in the first place bwa mbere byari biturutse na situation FPR ubwawe yakreye muri kiriya gihugu, iragenda ihateza insecurity, yicamo bamwe muri bo kugira ngo ibereke ko aho hantu atari ahantu ho guturwa, isigarane ikora iyo mitungo. Kabarebe yamaze kubatera ibyo, bamaze kubatera bagasubira akajya kugura ibikuyu, imirima, kororerayo, bo babandi bataye ibyabo. Ibyo rero ntabwo nshaka kubitindaho, ariko nziko muri ziriya mpunzi harimo abantu bamwe batari informé, batazi amateka, abandi bavukiye muri iyi situation, bumva bakwigira iwabo, barambiwe kuba muri shitingi, ariko bakumva ko ahari iyi nzira bafashe ariyo. Bamwe rero hari ababikora bashaka ari opportuniste, ariko hari n'abandi bari sous-informé, batazi uburyo FPR yakreye iriya situation, barangiza bakaba ariyo bashaka ngo inakemura icyo kibazo. Bazabanze barebe rero ayo mateka. Hari abantu benshi bagiye batwandikira, nubwo ntari buze gushobora kuzisubiramo zose, sinshaka ni nyinshi cyane, ndabona ari nyinshi, ni nyinshi cyane, ariko mu gihe usubiza ikibazo ndanyura muri zimwe, ndagira ngo urabona ko Kigali nayo harimo ikintu cya malhonnêteté ifite muri bo. Hari ibintu barimo gukora byo kuvuga ngo barashaka abanyekongo batari abatutsi. Navuze uriya mugabo mwavuze ko asigaye ari muri Sweden, ariko hari n'ibindi politike ntashaka kujyamo ubuko nzayigarukaho y'ukuntu barimo gutegura guhindura ubutegetsi bwa M23 kugira ngo bugaragare nk'aho burepresenta Congo. Donc bavuge bati dufite abo Bahunde, dufite Abashi, Banzenze, dufite ba Bisimwa na ba Serafe, noneho abatutsi nabo ni part y'iki kintu. Hanyuma ariko harimo ikibazo cyo kutizera umukomanda bafite ubu ngubu, ariko ibyo ni dosiye nyine kuko bivuga, hari ibintu byinshi dushobora kuganira. Jewe ndagira ngo uvuge kuri iyi strategie yo gushaka kuvuga ngo okay, reka dukore M23 ifite isura nk'iya Kongo muri rusange, itari abatutsi, itari abarwandophone, tugende twerekana nabyise ko ari Kanyarengwe, bashaka gukora za Kanyarengwe za FPR. Ariko ndagira ngo mbwire wowe icyo bivugaho kuri iyi strategie ya FPR, baza Kinshasa cyangwa ibyo byo gushaka kureshya abanyekongo. Hari abanyekongo bagitekereza ko koko iriya strategie yakora, akavuga bati noneho nitwohereza muri negociation, turohereza Abahunde basa namwe, turohereza Abatembo, Abashi, bya bindi bya rwandophone be bivuyeho, noneho bavuge bati aba n'abanyekongo bene wanyu. Urabona biriya strategie za flying zizakunda? Urakoze cyane kuba uzanye iki kintu bwana JP. M23 hari ikintu abantu bagomba kwibuka neza. M23 ntiyaje ivutse nk'ishami ry'igiti. M23 yaje ibyawe na CNDP. CNDP nayo yaje ibyawe na RCD. RCD yaje ibyawe na AFDL. Kandi ugiye mu mateka y'ibyo byose mvuze, abantu bambabaririye imvugo, ariko niko biri. N'abatutsi b'abanyekongo u Rwanda rwaje rwifashishije.
muri izo parti zose. Muri AFDL baje bashize imbere Laurent Kabila, bashirayo za Ondekane n'abandi. JP ndazi yuko mu nzira imwe cyangwa iyindi hari ahantu nawe uhurira n'ibi bintu hari icyo bize. Ndabazi cyane. Nabo baondekane twaravuganaga nabo bose narabivuze ko sinshaka ko tubitinda. So ubwo rero kumva yuko hari umunyekongo waba ukizera ucyumva yuko gufata ba Bertrand Bisimwa bakabashira imbere, bagafata ba John Nzenze bakabashira imbere, bagafata ba Willy Ngoma bakabashira imbere, c'est une carte qui ne paye plus. Cyane ko iyi politique atari muri Congo gusa RPF yarayikoresheje nubwo yateraga mu Rwanda muri 90 bafata za Balizinde, bafata ba Bizimungu, bafata bande bakabashira imbere. Ejo bundi Kagame hari naho yigambye ati numvaga nabahambira bose nkabafata. Byagaragazaga yuko nubwo bari bicaye aho ariko niwe wari ubafiteho power. Donc bari ibintu bameze nk'indabo tuzira aho ngaho zitashye. Kumva rero ko uyu munsi ba reforma M23 ngo bafate babya Mungu bariya ngo babashiri imbere ngo ni ubaye chef d'état major wa juin, bafate ba John Nzenze bari bo bagaragara mais non, kuryama abantu ku maso gutyo byataye igihe. C'est, je dirais en français, c'est comme si c'était un produit chimique expiré qui ne peut plus être consommé. Umuntu wese abazi yuko ikinini cyataye igihe, umuti wataye igihe, iyo unyowe uba ushaka kwiyahura kurusha uko n'uburwayi urwaye ubwabo bwaguhitana. So ubwo rero Kagame aribesha. None se abantu ejo bundi basabwe n'amasezerano ya Rwanda, amasezerano ya Nairobi yuko bashira intwaro hasi, ahubwo bari gupromotinga abantu ngo babaye aba generals. Qu'est-ce que ça veut dire? Birashaka kugaragaza iki? Birashaka kuvuga iki? Et alors bariya bakongomani 2, 3, 4, 5 bashira imbere ntago ari byo bizazi babakongomani amaso ngo bisubireho kuvuga yuko M23 ni RDF mu Rwanda nako muri Congo. Ni RDF irwana muri Congo, ntago ari John Nzenze, ntago ari Willy Ngoma, ntago ari Byamungu. Uko bazabesha abantu, bazabesha abantu rimwe kabiri ariko ntibazababesha iteka ryose. Turabizi neza kandi turabivuga. Aba bantu mvugize harimo abo tuvugana, kandi iyo tuvugana ndababwira nti mumenye yuko AFDL yageze aho irarangira, CNDP RCD yabegeze. Ariko ubwo mvuze kuri CNDP sinzi ko iki kintu wari wacyumva nawe bwana JP. Waruzi ko CNDP iri kure mu ndi mutwe mushasha? CNDP rimwe irare mu ndi mutwe mushasha wa politiki, kandi uzaba politiko militaire. Muri Congo cyangwa mu Rwanda? Muri Congo. Bari kure mu mutwe. Ibi bintu mu byumve neza abakongomani mu nkuriki. RCD ya Ruberwa
iri kurema undi mutwe mushasha kandi ugiye kuba politiko militaire nta gushidikanya. kandi bifatishije kwirwaneho. Ibi bintu mubikurikire neza, mubyumve neza, mu minsi mike iri imbere mugiye kubyumva. Naho ubundi biriya byo kuturyama ku maso ngo bashizeho za Bertrand Bisimwa, bashizeho za Byamungu, hari n'andi makuru dufite yuko Makenga nawe ubwe, Makenga reka nkubwire, narabikubwiye kuri channel yanje ya Nyamuhombeza Ombe, iminsi yawe irabaze. Kagame araje aguhitane bien, uraje uburi rw'irengero kubw'inyungu za Kagame na RPF. Ayo makuru turayafite neza neza, urayapinga uyemere, ariko niko biri. Kandi unadushimire yuko tunabikubwiye. Dore ko ngo wamaze kwigira icihebe, wamaze kwigira kicwa ngufu. None uwo mutwe Kagame araze awumene, awusimbuza abandi, kandi narabikubwiye, narabiguteguje hashize amezi niba atari 5 na 6. Ibyo bintu bifiteho amakuru menshi cyane ya Ombe, kandi nibishingiye kubera ko nyine harimo conflict. Kigali irashaka umuntu ibwira ibintu bwayo, noneho ngo Uganda nayo ntibimenye, kandi bakavuga bati Makenga afite lien ku Bugande, kandi ibyo ntabwo babishaka. Ibyo rero nari nabitinzeho gake ubushize, ariko nteganya kuzongera kubikoraho kuko bariho barashaka kurekura bariya basirikare bari barahungiye Ikibungo, babeshya ngo bahungiye Ikibungo ba Baudouin Ngaruye. Ibyo byose ni ibitegura urupfu rwa Makenga, cyangwa se cyetse niyongera agahunga kandi ntabwo azahunga. Harimo conflict y'ubwoba bwana JP. Harimo conflict y'ubwoba hagati y'abariya bagiye kuva Ikibungo na bariya bamaze iminsi bari kurwana muri Congo. Harimo conflit d'intérêt kandi ihuje Ubugande n'u Rwanda. Kandi amakuru dufite nuko ibi bintu bishobora nanone gutuma iriya ntambara yabereye Gisangani hagati y'u Rwanda na Uganda ishobora nanone ahasigaye ikabera muri Nord Kivu. Kuko baravuga yuko ngo Makenga yabaye umunya-Uganda kurusha uko yakabaye umunye-Kongo. Nibyo. Noneho ngo barashaka yuko bariya ba Baudouin Ngaruye bava Ikibungo bakajya muri Kongo kugira ngo u Rwanda rwongere rwigaruze imbaraga. So Makenga urabizi uko Mutebutsi yagiye, urabizi aho Bosco Ntaganda ari, urabizi aho Laurent Nkunda ari, ariko weho agahanga kawe ni kwa kundi kwa wa mukobwa ngo yasabye agahanga ka runaka kuri plateau kwisini kumbehe gutya. Kandi simbi kwifurije, ariko hari ico bizafasha muri iyi ntambara ya Kongo. Si twe twahera na JP, harahera aya makuru turi kukubwira tukumenyesha. Murakoze. Urakoze Ombe. Nagira ngo ngaruke ku bantu bamwe bavuze, bari bakuvuzeho nka Kilimanjaro yavuze ati sinkuza, ariko vraiment ati nemera ko vous êtes un homme de la paix, ati courage kubyo ukora, ashimira ko nagutumiye. Hanyuma ikibazo cyawe Sengoma ndabona cyashubijwe ku bijyanye na Qatar. Serafin aruvuze ati nari muzi ko yari lieutenant acunga ari mu barinda perezida Laurent Desire Kabila, Laurent Kabila. Okay, ubu rero numva bamuvugaho nkaho ari lieutenant
ari Lieutenant Colonel, sinzi niba ari ryo yabonye nyuma, ariko ikibazo cye ibyo byo ndabizi ko arimo avugwa cyane muri ibi bibazo byo kugira ngo bazane iriya front ya kabiri muri sud. Gusa nkuko nabivuze nzi ko bizaba atari ibintu byoroshye. Ndagira ngo nkubaze commentaire ya nyuma ahangaha, noneho niba ugifite akanya ubu yenda twaza muri, wamaze no kubivuga kandi wamaze kubivuga ko ngo hari undi mutwe, nayo ngiye kubaza iriya sano ya Ruberwa n'amahoro na Twirwaneho. Mu bantu bavuze bafashwe muri iriya radio Mashirika numva nakurikiye, nuko bavuga ko harimo abarwanyi bo muri iriya bariya ba Twirwaneho. Twirwaneho muri make nkaba numva ko ifite iriya support iri indirect ya amahoro, ngo babaha imbunda, nako baha umufasha, ntabwo ari imbunda, reka ne kubagerekaho ibyo byaha ntazi, ariko baha support iri financier cyangwa se amafaranga. Icyo bayakoresha ni ikindi. Mu yindi audio numvise yo nzayishyira kuri iyi channel kuko ni audio, ni umuntu wungirije amahoro yavugaga ko yongera kwibutsa abantu gukomeza gutanga amafaranga. Iyi investigation warayumvise, yenda ishobora kubitwara koko ijyana n'iryo shyaka rishyashya murimo muvuga ryo gushaka umutwe wa politike mushyashya, ariko ubushyamirane bakomeza guteza hagati y'abanyekongo n'abandi, sinzi ko biriya ari solution cyangwa se rero uburyo bwiza bwo gukora. Ndagira ngo ufate message yenda navuga ko ari yo, mbere yuko niba ufite umwanya ndajya mu bindi bitekerezo ku bantu bari muri Sud Kivu, barimo baba approcher, barimo bagenda bababwira ko ibibazo mufite n'iby'imihanda, n'iby'ishuri, n'iby'amashuri, n'iby'ubuvuzi. Ndagira ngo udeno cyangwa se ugerageze kubasobanurira izo strategy kuko zirahari. Barashaka guhindura urugamba intambara, bya bindi bavugaga ko ari guproteje ubwoko bihindutse politiki. Wari umaze kubivugaho, ariko ndagira ngo utange ubutumwa cyane cyane kuri Sud kuko niho bigiye kwerekera. Urakoze JP. Ikintu navuga kuri iri jambo, nta nubwo ndi buje kure cyane cyangwa ngo mbitindeho. Abantu bakurikiye amateka, uyu munsi kuvuga interahamwe, kwitwa interahamwe ni igitutsi. Ariko se tujye mu Kinyarwanda, ese gutera hamwe ni igitutsi? Ese gutera hamwe hari ijambo ribi ririmo? Etymologiquement ijambo interahamwe bisobanura abantu bahuje umugambi. Ariko ibikorwa wenda byakurikiye iryo zina nibyo byahinduye iryo zina kuba ribi. Nico kimwe na Mahoro Peace Association. Nico kimwe na Mahoro Peace Association. Mahoro na amahoro nyine, ariko icihishe nyuma y'iryo zina Mahoro nico kibazo. Iri zina Mahoro ryagabanije abanyamurenge mu bice bibiri. Kubera iki? Kubera Twirwaneho na kubera Gumino. Wenda iri jambo tuzagira ikindi gihe turivugaho JP. Abanyamurenge barabizi, abanyamurenge bari kutwumva aka kanya mvugira ijambo barabizi neza. Uyu munsi hari abanyamurenge batavugana n'abandi kubera
Mahoro Peace Association. Hari abanyamurenge bamwe bashigikiye Twirwaneho, hari n'abashigikiye Gumino. Kubera iki? Kubera iki siri izina Gumino na kubera iki izina Twirwaneho? Nzabigarukaho mu kindi kiganiro JP kuko ndabifite I maintain it. So Sud Kivu kuri uyu munsi wa none dufite amahoro, ariko amakuru atugeraho nuko Kagame arimo aradeployinga izindi ngabo muri Sud Kivu uyu munsi. Iyi saha tuvugana ingabo za RDF bari kuzideployinga mu misozi ya Minembwe, bari muri plaine ya Rusizi, ngo bagiye guhangana n'ingabo z'u Burundi ziriyo. Rero ngize ngo nsubize kuri iki kibazo warubajije bwana JP, nje navuga gusa ngo Banyekongo mu moko atandukanye muri Sud Kivu, kuko wabaje ikibazo uvuga kuri Sud Kivu. Ni muhagarare neza mumve yuko urugamba ntago ari urw'amasasu gusa. Urugamba c'est aussi beaucoup plus politique et médiatique. Urugamba ruri kuri izi media, urugamba ruri diplomatique, urugamba ruri mu zindi nzego rutari urw'amasasu gusa, ariko rugamije kuryanisha abantu. Hari urugamba ruri muri Sud Kivu rumaze y'iminsi rwo kudestituwa guverineri wa Sud Kivu ariwe bwana Ngwabije Kasi. Kandi muri uru rugamba naruharimo aho ruhuriye n'ibi bintu. Sinshaka kubivuga aka kanya, ariko nzagira umwanya wo kubivugaho. Hari aho ruhuriye n'iyi ntambara, yuko abatutsi bo muri Nord Kivu, bo muri Sud Kivu, hari ukuntu Kagame ashaka kubashira muri iyi blackmail. Ariko ndahamagarira bagenzi banje bo muri Sud Kivu, muhagarare kigabo, mumenye intambara turi kurwana nayo, mwirinde ivangura ry'amoko, mwirinde kwigabamo ibice, mwirinde cyane, kuko hari uko mwazasanga muri guha umwanzi, muri kumutiza imbaraga. Ndazi ko muri Sud Kivu hari abantu banyumva muri iki Kinyarwanda mvuga, kuko n'ubundi duturanye n'u Rwanda, hari benshi bumva Ikinyarwanda. Ariko rwose bwana JP, uru rugamba ntago ruri gusa uko turureba, kandi Kagame nubwo yibesha ko hari imvugo yamenyerewe mu Rwanda ngo bya bicucu by'abazayiro. Hari iyindi mvugo igiye guhinduka, hari iyindi mvugo bagiye kutuvuga. Murakoze. Nanjye ndabyizeye abantu bakoze message bamwe sinashoboye kubabona bose, ariko bimwe wagiye unabisubiza muri rusange. Wabivuze, wanyibukije ijambo amahoro, urigereranya neza cyane nuko interahamwe ryabaye ijambo ribi ritaravugaga nabi. Noneho bituma ntekereza n'iyitwaga impuzamugambi, ariko
nabyo byabaye ibintu bibi kandi umugambi ntibashyizeho umugambi uwo ari wo. Ubu rero mu Rwanda niba ushaka kumenya aho byapfiriye byose, u Rwanda aho bagiye kubyica FPR ivuga ngo ishyaka ryayo ngo ni umuryango. Nawe tekereza umuryango rero umeze kuriya, wica abana bawo, urya abana babo, bakata amajosi bamanika mu biti ubicisha amashuka, ngo umuryango witwa FPR Inkotanyi. Ibi byose koko amazina barayangije. Uzajya gushaka n'izina ushake n'intore, ubu sigaye ari ikintu kibi. Uravuga intore ubundi wavugaga intore ukumva ari ikintu kizima, ariko ubu ngubu utekereza ba bandi birirwa ba bandi babyina nyine ngo bagomba kuneka ariko batori izo ntore zitora iki? zitora iki se nyine uretse kujya kuregana gusa nta kindi, kandi ngo bavuga ngo baregana iki, ngo kanaka yaraye ahangaha gusa nta kindi. Ubwo wakaba ngo nabyo ni ikibazo ngo umuntu waraye kwa kanaka. Hari ikibazo gikomeye cyane muri ya sosiyete nyarwanda, kuzayisubiza inyuma, kuzayisubiza nako mu buntu uko abantu bagomba kubaho, bizatwara igihe kinini cyane. Ndagira ngo wowe ni wowe wambwira niba ufite igihe, naca mu bibazo byose, ariko abantu benshi batwandikiye bagushimaga, bashimaga ko twaje. Of course hari abandi batishimye kubera ko hari abantu bamwe kuri radio channel ya YouTube ni channel ya YouTube abantu bose bayiriho, hari baba baje nyine bari kuri Pro Kigali bavuga bati uyu ni wa mu extremiste wabaye mu extremiste nawe. Hari abandi nyine, ariko 99% bashimiye ko waje. Niba ufite igihe nazinyuramo, ariko niba wumva bihagije wavuga ijambo kuri aba batumirwa, hanyuma ikiganiro tukagisoza. Umunsi tuzaba twabaye ibigoryi JP, ni umunsi tuzumva yuko twashimwa na bose. Tuzaba twabaye ibigoryi kurusha n'ibindi byose, cyangwa washimwe na leta kurutaho ya Kigali. Yes, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta na rimwe tuzigera tugira ibitekerezo byiza tutanenzwe n'abantu. Yes, so ndashimira ababanye natwe muri iki kiganiro, ngashimira abaduhaye ibitekerezo byiza, ngashimira n'abatunenze. Nkababwira yuko dufite inzozi. I wanted to surprise someone. Dufite inzozi yuko RPF ejo bundi zabitakiriho. Dufite inzozi yuko Kagame ejo bundi azabatakiri ku butegetsi bw'u Rwanda kugira ngo akarere kagire amahoro. Perezida Faci ejo bundi yarabivuze ngo l'insécurité dans le pays des Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs, a un nom et c'est le Rwanda. Ntabwo yashakaga kuvuga le Rwanda comme le Rwanda, yashakaga kuvuga le régime Paul Kagame. Nanje ndabwira abadukurikiye yuko hari iminsi igiye kuza umunyarwanda yumve yuko yavuga ibitekerezo bimurimo atikanze ngo ndashize ndapfuye. Hari iminsi igiye kuza aho umunyarwanda azaza muri Kongo, umunyekongo amwakire ntacyo ari kwishisha nk'uko byahoze ku ngoma ya Habyarimana. Kandi n'umunyekongo nawe yaza mu Rwanda bikabuko. Mfite inzozi. Iyo tuvuga ibi bintu abantu muraturwanya, muradupinga, muradufata nk'aba extremiste uko muradufata kose. Ariko njewe kunyita extremiste kubera ingoma ya RPF biranshimisha. Birananezeza, nta pfunwe binteye pe. Je suis extrémiste et je le répète contre le régime Kagame. Je suis extrémiste. Ariko extremisme yanje atari ya yindi yo kwanga Kagame nka Kagame, ahubwo yo kwanga Kagame nka president w'u Rwanda, nka RPF.
none se muragira ngo iyo avuye ku butegetsi ejo n'ejo bundi nakongera nkamuvuga mushakaho iki? Ni mwene mama se? Azagenda uko azahenuka uko, sinzongera kumuvuga. Nihaza umuperezida uzatuma tubaho mu mahoro ibihugu byombi, abanyarwanda n'abanyekongo tukagendererana, tugasabana, tugahahirana, uwo niwe tuzavuga, tuzanamuvuga ibigwi. So nkaba narangiza mvuga ngo Bwana JP wakoze, Imana iguhe umugisha kuri iki kiganiro dukoranye, kandi nshimira abadukurikiye bose tunababwira ngo pour toute chose il y a un temps. Nta kintu kidashira, nta kintu kizokwamaho iteka ryose. Kino kitagira iherezo. Abadushima nibadushime, abadukritika namwe nimudukritike, kandi ni byiza, ni byiza. Ntimukaje mushimagiza, mujye mudukritika. Mutadukritise ntago twamenye iyo tuva niyo tuje. Kandi nudukritika utari gutukana, uzamenye yuko uwo musanzu tuwukeneye. Ubwo rero mugira amahoro y'Imana, muzakomeze mukurikire iyi channel. Nanje mfite yanje bwite yitwa Ombe Nyamuhombeza. Muzakomeze mudukurikire, kubakane politically, kubakane mu buryo bw'ibitekerezo, twubakane kugira ngo turebe yuko ibihugu byacu byatera imbere. So nongere ngushimire Bwana JP kuba wantumiye, nshimire n'abakunzi bacu ko badukurikiye. Burya ngo aravugwa ariko ntashira. Mugira amahoro y'Imana. Ugira amahoro nawe. Ni Ombe Nyamuhombeza, kandi ni nako na channel ya YouTube ye yitwa Bavandimwe. Nkuko nakomeje kubibakangurira, ni byiza ko nawe n'umanaliste mu bibazo byo mu karere, hari byinshi yabungura. Abafite open mind bashaka kumwigiraho, mwamwigiraho, kuko afite ni encyclopedia nibuka namwita. Afite byinshi yaciyemo, ari mu Rwanda, ari mu karere, cyane cyane muri iki gihe cy'iyi zintambara zishorwa n'u Rwanda. Ni ibintu afitemo rwose, afitemo uburambe, afitemo knowledge, ubumenyi. Ombe Nyamuhombeza rero niko nkuko izina rye ryitwa, niko na channel ya YouTube ye yitwa. Hari byinshi byose kandi akenshi byibanda muri kariya karere. Ndagira ngo nongere nanjye nkuko abikoze tubashimire mwese. Hari ibitekerezo nagiye mfata, hari ibyo ntafashe. Ndagira ngo mbwire audience yacu yuko ntabwo igitekerezo ntafashe ari uko kiri less, ko kidafite, kiri less important, ntabwo gifite agaciro gakeya kuruta ibitekerezo twafashe. Mwanabibonye ko nafashe igitekerezo cy'umuntu nakwita ko ari Pro Kagame, uriya wabajije ati mutekereza ko impunzi zizagenda gute. Ntabwo ari umuntu w'umuregiriye muri audience yacu, ndetse no mu Pro Kagame kuruta ko ari muri pro opposition. Ariko ndagira ngo nshimire mwese twabanye, cyane cyane ndabona ko hari abantu 3600 bakurikiye ikiganiro, ariko abari muri live chat yenda bo ntabwo ari benshi cyane abagaragara. Reka nyire mu mazina yabo, ari Beautiful we mpereyeho Kabuye, ndetse na Duhoranimana tuba turi kumwe akenshi. Ndagira ngo mwese mbashimire. Mahundo Every, ndetse Lavina Beautiful, nawe utanamaze kumuvuga Lavina. Kiza Emeline, namwe na Marie Douce Bemba, nawe twari kumwe muri live chat. Mbashimire kuko nibyo agaciro cyane. Nyuma ndakomeza kuri Nzungize Aphrodite, nako Epaphrodite, nawe ndagushimiye. Ntabwo ari kenshi tuba turi kumwe. Blank Matrix, nawe twari muri live chat hamwe, ndetse na bandi na All Together nawe yaje kudusanga muri live chat. Landry Tech Blessings, nawe twari kumwe muri live chat. Kilimanjaro, Emmanuel Eme, ndetse na Nziza Musa. Egan Fabius, nawe wari muri live chat. Ndagira ngo nawe ngushimire. Sengoma Jack,
birashoboka hari n'abo nshobora kwibagirwa. Action 243 nawe wakoze muri live chat twari kumwe, ndetse aba nabagiye batanga za commentaire. Twagira Emmanuel sinzira ntagusubiyemo, nawe ndagushimiye. Françoise Mood nawe karibu cyane kandi wakoze kudusanga muri live chat. Wa muntu ni Lieze Beni Gisingizo, we navuze n'ubutumwa bwe, navuze ko atari mu proposition ari pro Kagame ariko ari pro Kigali, ariko nabyo nk'uko wabisobanuye neza Ombe ntabwo ari bibi, ndetse namwe ku bibazo byanyu hari byinshi twigiramo. Xavier Thomas nawe wari muri live chat, ndagira ngo ushimire, ndetse na mwarimu Revolution nawe twari kumwe muri live chat. Ibi byose ndabivuga ko nubwo ntabuze ibitekerezo byanyu ariko ni iby'agaciro. Ange Uwizeye Imana, kandi ndabizi ko benshi mu bo twari kumwe nabo mwabisomye ku buryo mwagiye mwungurana ibitekerezo. Hanyuma ni Patrick nawe twari kumwe, wakoze kuza muri live chat. Ndumva na Inyase Rudahunga, nubwo wadutukaga ariko nawe wari muri live chat. Ibyo byose nawe watanze contribution yawe. Ubwo rero ndagira ngo nongere mbashimire mwese mwa participiye muri iki kiganiro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkuko nabivuze, hari igihe hari ibyo yenda ari nk'abo naba ntavuze cyangwa se naba nasimbutse, nka Chancelier Junior nawe message yawe ntabwo nayisomye ariko nayibonye. Nina nawe message yawe nayibonye, ndetse na Moise Rutare nawe message yawe nayibonye. Uretse ko we Moise Rutare yagusabye nimero yawe. Moise Rutare yavuze ati papa Nyamuombeza Ombe na kusihi unipe namba yako ya WhatsApp, naishi Nord Kivu Goma. Urumva rero urumva ko ari hasaba nimero mu buryo buri public, sinzi kuntu niwe wari gushyira hiye wowe ukayimuha mu buryo bwiherereye, ariko ntiyabikoze. Ariko ubu ndareka wowe aba ari ugira ijambo rya nyuma ubikoraho. JP Ngira nawe twari kumwe, ndetse na Philemon Mitoni nawe ni umuregiriye, nawe twari kumwe muri live chat. Mwese rero ndagira ngo mbashimire kubera kwihangana ndetse no kuba twakomeje kubana muri kiganiro. Patience Nkusi nawe Beni Zungu nawe no mu Kigali, ariko nawe akenshi no muregiriye kuri iyi channel. Ibyo byose muri ijana biba byavuzwe ntabura ibyo akuramo. Umubahati Innocent nawe karibu, kandi hari hashize igihe. Wimana Theopiste nubwo waje bitinze ariko nawe nakubonye. Hene karibu, nubwo message zanyu mwese ntabisomye. Gisenyi TV mwese karibu sana. Mombasa Kisumu nawe karibu, kandi mwakoze cyane kuri commentaire zanyu. Nyoni nyinshi nawe waje utinzeho gato ariko ntabwo message nayisomye ariko nakubonye, ndetse ndagira ngo yenda chance mwumva neza niba ntakuvuze nawe ndagushimiye. Reka rero aha niho dusoreje commentaire zacu. Ndagira ngo dusoreze ikiganiro mbere yuko mpa ijambo rya nyuma Nyamuombeza kuri uriya muntu wasabye nimero. Twongere twifatanye n'umuvandimwe n'umurwana n'umu advocate nkuko yabivuze, w'amahoro yakoraga akazi ka advocacy, Ntwari John William yasezeho bwa nyuma uyu munsi, akaba atakiri mu buzima. Ndagira ngo no gusa nongeraho akantu kamwe. Uyu munsi ukunze kugendaho, umunsi yapfiriyeho ugendaho abantu b'intwari. Martin Luther King nicyo gihe ubwo twamwibukaga twumvise urupfu rwa Ntwari hashize iminsi 2. Ntabwo rero ari coincidence nuko nawe yaharaniraga nk'ibyo yaharaniraga. Ombe hari wagusabye nimero, njye nari kwifuza ko ashyiraho nimero ye kuruta, ariko uramutse uri free twayimuha, ariko wamwumvise ndagira ngo umusubize kuko arakumva amenye icyo ushaka kubivugaho. Yakoze cyane iyo nshuti, yakoze, namwumvise. Icyo cyifuzo ntabwo ari we wenyine ugifite, nanje ndagifite. Mfite nimero yanje bwite,
ndashobora gushyira ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu minsi itari mike itarambiranye ndaba nafunguye nimero nzajya nkoresha ku rubuga cyane cyane ahangaha kuri YouTube, kugira ngo abafite ibitekerezo, abashaka kuvugana nanje, abashaka gukomentinga, abashaka kunyungura ibitekerezo no kungira inama, tujya duhurira kuri iyo nimero. Ubwo rero uyu muvandimwe nakamusabye yuko anyihanganira, ariko mu minsi mike yaraba yasubijwe. Murakoze cyane. urakoze. Niba ufite na Facebook bazajya bakora muri ya inbox, murashobora kohereza ubutumwa muri ubwo buryo. Ariko Ombe Nyamuhombeza ni channel ya YouTube, ushobora kwandikaho n'ubutumwa ukamubona byihuse ko apostinga kenshi. Ntabwo utegereje ibyumweru 2 ngo tongere duhurira ahangaha. Nizere ko Facebook ndayifite n'ubundi nitwa Ombe Nyamuhombeza. Ku mbuga zose nitwa Ombe Nyamuhombeza, ndi kuri Facebook, ndi kuri Instagram, ndi kuri Twitter, ahantu hose aho yakwandika Ombe Nyamuhombeza yambona. Ndumva ari buze kubibona. Urakoze cyane rero. Nongere nshimira abo twabanye mwese, by'umwihariko wowe Ombe Nyamuhombeza, twari kumwe n'umushyitsi wacu bwa kabiri kuri iyi channel. Ni iby'agaciro kugira, nizere ko tuzongera mu minsi ya vuba, noneho tugakora topic imwe gusa, hanyuma tugaha abadukurikiye ko baparticipa mu kiganiro bakakubaza kuruta ko ari jyewe ubikubaza cyane. Murakoze cyane. Umunsi mwiza, bo weekend, ndagushimiye. Namwe kandi mugira amahoro y'Imana bwana JP. Nawe rwose. Uru rugamba muriho n'umwete wanyu ntabwo ari ubusa. Murakoze. Oya rwose, nabivuze ntiduhamba imbwa kandi bizagera ku cyo twifuza.